ikibazo nuko tutamushyira mu buzima bwacu. The problem is we don't engage him in our daily life. The Holy Spirit will teach you how to dress up. Yes, because he's your protocol. And we are called, we belong to a certain pastor. And we give testimonies of how we grew up in the church, and we can say the time of the baptism. And everyone can have their cards of when they're baptized. And maybe you speak of you come from a family of priesthood. You might be an eloquent person. You might be a wise person. You might be able to prepare the word of God. You might be able to prepare the gatherings of the saints. You can be a worshiper. You can be a great preacher. You can know everything. Because those are the principles of our religion. I normally tell people that the Holy Spirit, it is not the supernatural power only that is useless. But the Holy Spirit, He should dwell with us. Let me tell you something. You know, sometimes people told us sins are something that's so scary, bitter, but sins are not like that. Sins aren't bitter. But being saved and receiving Jesus, it's sweeter. Sometimes you pray for a mission. And God looks at you, you need to be in an ordinary house. Sometimes you're praying to go in the USA, but God sees that you need to be in Europe. That's an example. We pray. Sometimes you're praying. Hallelujah. Nitwa Joseline Mukatete, nanjye ndacyari umujene, ndi umukobwa, ndi umukristo ukunda Imana. Ndanezerewe cyane rero guhagarara imbere y'abera nanjye ngira icyo mvuga muri conference yacu. Imana ishimwe, kandi dushimiye n'umuyobozi watugiriye icyizere akabona ko dukwiriye kuvuga ibya Yesu. Hanyuma intego cyangwa se aho bambwiye tuza kuganira ndaje mpabasomere, ariko reka ndirimbe agace gato k'indirimbo yo mu gitabo kavuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Hallelujah. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Let's read the book of Ezekiel, igice cya 47. 47. Murongo turasoma duhere ku murongo wa 4. We start from verse 4. Ezekiel, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, The book of prophet Ezekiel, dusome murongo wa 47, igice cya 47. chapter 47. Ariko dushatse twahera ku murongo wa 2. But we can start from verse 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana muri iyo nzira hanze, agera ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kungeresha, agera mikono 1000.
anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu bugombambari, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu rukenyerero, arongera agera mikono 1000, ababaye umugezi ntabasha kwambuka kuko yarabaye umugezi amazi menshi, nta yakwambuka nuzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Hanyuma dusimuke ku murongo wa 12. Let's read verse 12. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa, ibibabi byacyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura, bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, The good gospel of John, igice icya 7, John chapter 7, murongo wa 38, verse 38. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Amen. He that believes in on me, as the scripture hath said, unto his belly shall flow the rivers of living water. Amen. Amen. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse, The first book of Peter, igice cya 2, chapter 2, murongo wa 2. verse 2. Igice cya 2 cy'urwandiko rwa mbere Petero yanditse, The book of 1 Peter, chapter 2, 2 murongo wa 2, haravuze ngo, verse 2. mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Amen. As newborn babies desire the sincere milk of the word, that he may grow thereby. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ndabona muri quiet, murasa n'abatuje. Muratuje. You look so quiet, ariko kandi muri beza. but again you're beautiful. Turashima Imana yabateguye muri uyu mugoroba. We're grateful to God for his preparation this evening, so you can come and listen to what the Holy Spirit wants to talk to you. Kandi dushimiye Mutoni wemeye kwitanga kugira ngo akore uyu murimo agiye gukora muri uyu mwanya. Tumukomera amashyi menshi, tumushimire cyane. Hanyuma ijambo dusomye cyangwa se intego bampaye muri uyu mugoroba, the word we have read, or the theme that they gave me this evening, ku mwuka wera. I'll speak over the Holy Spirit. Mwuka wera. The Holy Spirit. Iyo umuntu avuze umwuka wera abavuze iki? What do we mean when we say the Holy Spirit? Ni Imana mu butatu. That is God in his three divinity. Hariho Imana Data, there's God the Father, Imana Umwana, God the Son, Imana Umwuka and wera. God the Holy Spirit. Isezerano rya kera, the Old Testament, Imana yari ifite ukuntu ibana n'abantu, God had his own way of living with humankind. Ikigaragaza, the way he could manifest himself, gakoresha abahanuzi, and he could use prophets, gakoresha abami, he might use kings, gakoresha abatambyi, and use the priests, cyangwa gakoresha marayika, or use the angel. Mu isezerano rishya, So in the New Testament, Imana yaje mu mwana wayo. God came through his own son. Hallelujah. Amen. Imana yaje mu mwana wayo, God came through his own son. aza yambaye umubiri. He came with a human being's nature. Arya, He could eat, anywa, he could drink, ariko ntibyamukuyeho icyubahiro cye. but he still had his glory and Paulo honor. yavuze ijambo rikomeye. Paul said a great word, Yaravuze ngo kubana n'Imana and he said living with cyangwa God, guhwana nayo, or having the nature as God. yatekereje ko ari ibintu And he didn't think that it's something byo kugumana mu ijuru, to be greedy about in ahubwo ngo heaven. impamvu y'urukundo But the reason of his love n'ibyishimo byo kubana and n'abantu the joy to live with the humankind, byamuteye kuba uwo yabaye we, it pushed him to be who he was, ariyoroshya, and he became humble bitamukuyeho ubudahangarwa bwe, without him having all the bitamukuyeho honor. icyubahiro He cye. kept all his glory. Aramanuka, He came down. aza He kundeba, came to look at me. aza He kukureba. came for you. Mwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo There is a writer who said, a wise itangaza person cyabaye said, mu isi the miracle that happened in the ngo world si ukubona Yesu azura Lazaro, is not Jesus raising Lazarus. si ukubona Yesu agaburira abantu 5,000 It's not akoresheje Jesus imitsima mike, feeding 5,000 people si using little ukubona bread. ahagarika umuraba mu It's nyanja, not Jesus stopping ahubwo the yaravuze storm. ngo But he said, igitangaza the cyabaye miracle that ngo ni happened ukubona Imana igenda mu bantu. is to seeing God working Ntibagire among icyo people, baba. and they will find with Twese it. haleluya, Amen. kubona Imana iturana n'abantu, God living in the ikirirwa humankind. mu isi He's y'abasambanyi, spending that word of ikirirwa mu isi fornicators. y'abanywa
in the word of drunken people. He's spending the word of the sinners. He could spend a night there. He could eat. He could wear. He could move. He could get tired as humankind. But still he had to keep his honor. That is the most amazing thing that happened. We're so grateful to Jesus, for he came to find us. Amen. I saw a worshiper said that God's mighty grace, it took off all the bondage. It came from what? It came from the will of God, only his will, that he set me free. God has set us free. We are set free unto Christ Jesus. We have all the freedom in Christ Jesus, because God lived with us. He is still with us. So the work of Jesus, the ministry of Jesus of redemption, after doing his ministry, when he was getting ready to go back to his Father, he gathered all his disciples and he told them a great word. He said, I am going, but I'm not leaving you alone. The moment, the way you used to see me is going to be changed. There's another way I'm going to live with you. I'll send you the helper. I know living in my absence you cannot live. I know you can live in my absence, but I'll come in a different form, and you'll know that I have come and I'm with you. He said, go to Jerusalem, go to the upper room, and wait for Jesus in a different form. Wait for God in a different form. I shall be with you. He said, I shall be with you today until the end of the days. Jesus never left us, but he's with us in a different form. A round of applause to Jesus. Amen. We're going to talk about another kind of form that Jesus had to manifest himself. He came in the form of a Holy Spirit. The Holy Spirit, he's God in people, but you cannot see him by the physical eyes. Unless he who that has them, they could feel that God dwells in them. Paul wrote the Romans, he told them a great word. He said those who are led by the Holy Spirit of God, only those ones, they are the children of God. We are children of God because you are led by the Holy Spirit of God. There are 6 things that God told me that shows that the Holy Spirit dwells with us. But I'd love to share these words that we have read first, so we can pray after. Ezekiel, one of the greatest prophets, he lived with God. He prophesied in his tough seasons. The Israelites were taken into captivity, into the great sorrow. But God made him, he stood him, and he said, though you're going through all the battles and tribulations in Babylon, I know you're there, but I have something to talk to you. Hallelujah. Amen. Ezekiel prophesied great things. But the word we have read, he was where God wanted to show him that he should be an elder prophet, that he should know the value of God calling him, that he should know the level of what God is going to use him. God told him that stand Ezekiel, go to the church, go to the temple, and I'll show you how it is being with me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible said Ezekiel, he went to the gate of the temple and he could see water. He was flowing over from God's throne. The Bible says that he was flowing from east to the sea. He was from the east side. The Bible says he saw a human being. He had a rope. Let's call it a rope. And he had to measure. He said, follow me, Ezekiel. He followed him. Then he said, Ezekiel, you do what I have to do. When we are led by Jesus, we do what he does. Amen. He said, follow me. He followed him. He measured 1,000 meters.
The Bible, Bibiliya yera ivuga metero, ivuga mikono. The Holy Bible speaks about the Ariko mu Bibiliya ijambo but ry'Imana a different kind of version in ivuga Kinyarwanda, metero. it speaks about a different thing. Mikono So in the Holy Bible, ni kimwe cya kabiri cya metero. it's a half a meter. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana In the Holy Book, in bavuze the ngo Bible, apima metero 500. in the Bible word of God, the version, it means 500 meters. Aramukurikira. And then he followed him. Uko yamukurikiraga, The way he was following uko him, yagendaga yegera uwo the way he muntu, could go close to ngapima that person, mikono igihumbi, so he had to measure more ngamazi meters, and then water. amugera mu bugombambari. It reached him up at the Aya lower mazi feet. And then water, yasobanuraga ikigero cy'umwuka it wera. meant the level of the Holy Uko Spirit unto Ezekiyeli him. agenda akurikira Imana, Ezekiel kept on following byerekanaga God. ko akwiriye He gukura. could show how he's going to Hallelujah, grow. hallelujah. Amen. Uko ugenda uhishurirwa Kristo, You get to reveal about niko Christ. ugenda ukura. That's how you start growing. Uko ugenda umenya Imana, When you know God, kuko hari ibintu byinshi that's uyimenyaho. when you start knowing about different things Niyo mpamvu about nuko God. Ezekiyeli Then Ezekiel, uwo muntu aramubwira ngo that person told him, ongera unkurikire. keep on following me. Ngarongera apima mikono igihumbi, There again measured more ngamazi 500 amugera mu meters. mavi. It came to the knees. Water came to the Aramubwira ngo knees. Then Ezekiyeli he said, Ezekiel, ntibihagije. it's not enough. Nibyo koko amazi akugeza ahantu heza, Yes, it's a good place, ariko hari ahandi hantu ukwiriye but you have kugera. another place to go. Twese haleluya. Amen. Arongera amubwira ngo And he Ezekiyeli said to him, Ezekiel, nkurikira. follow me again. Aramukurikira, And he followed him again. ngamazi amugera mu And then he rukenyerero. reached unto his waist. That Ntibyari bihagije, wasn't enough. kuko Ezekiyeli Because Ezekiel, yari akwiriye gukura. he wanted to grow. He had Kuba to amaze grow. kumenya Imana, After knowing God, kugera mu rukenyerero to the west side, ntibyari bihagije. that wasn't enough. Aramubwira ngo nkurikira He said, Ezekiyeli. follow me again, Ngaramukurikira, Ezekiel. He followed him ngo again. ababaye amazi And then menshi. there was much water Ngo for him to handle. ararengerwa. He could be Aravuga ngo ni filled. ukuri He ndabimenye said, ko indeed, now I aya know mazi sinabasha I kuyambuka cannot cross over this keretse water umuhanga uzi koga. unless if I'm able Ukubana na to Yesu. swim. The more you live with Niko Jesus, ugenda uhishurirwa the more you get to have His uko revelation. ikigero cy'amazi, The level of the water ikigero cy'umwuka wera, is the level of the Holy Spirit. kubana n'Imana The way you live with God, bingana n'iby'Imana it is igukoresha. worth with what God uses Twese you. amen. Amen. Hari umugabo uri muri Bibiliya wantangaje cyane. There is a man who is in the Bible that amazed me so much. Reka tumusome. Let's read about him. Byakozwe n'intumwa. Acts. Umugabo witwa Apollo. A man called Apollo. Byakozwe n'intumwa igice cya 18. Acts chapter 18. Dusome murongo wa 24. Verse 24. Haravuze ngo hariho umuyuda witwa Apollo wavukiye mu Alexandria. Bucye yagera muri Efeso. Hari ibintu Bibiliya yamuvuzeho. Yavuze ngo yari umuntu w'intyoza. This is what the Bible talks about him. He was an eloquent man. Second, umunyabwenge. he was a mighty man. Kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. In the scriptures. Uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu. Uyagiraga umwete mwinshi mu mutima. Avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yarazi umubatizo wa Yohana gusa. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the spirit, he spoke and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Uyu mugabo, this man, Apollos, yari umushumba. He was a pastor. Kandi yavukaga mu bwoko bwiza bw'abayuda. And he was born from a good tribe of the Jews, just as God has chosen him to born. The same thing that we live in a religion, and we are called, we belong to a certain pastor, and we give testimonies of how we grew up in the church, and we can say the time of the baptism, and everyone can have their cards of when they're baptized, and maybe you speak of you come from a family of priesthood, but there's some things that you need to know. This Apollos, he was an eloquent man. It means he could speak. He could prepare the word of God. He could teach the Jews. And he was a wise man. kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. And he was mighty when it comes to scriptures. Yarazi amategeko ya Mose. He knew about the commandments of Moses. He knew about all the Israelites. Another thing, yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu. He knew all about Jesus' journey. kandi yagiraga
umwete mwinshi mu And he mutima had a zeal in his heart. avuga ibya Yesu He could speak about Jesus. abyigisha He neza could teach about it diligently. ariko But yarazi umubatizo wa Yohana he only knew the baptism uyu of mubatizo wa John. Yohana This baptism of wari John, umubatizo w'amazi he menshi was the baptism of kandi nawo ni mwiza many waters, and that's ariko good. Yesu yaravuze ngo But Jesus said uwo mubatizo ntuhagije that's not enough. kuko Yohana avuga Yesu Because when John was speaking about yaravuze Jesus, ngo uzaza inyuma he yanjye said, he who shall come after me, azababatirisha he umwuka shall wera baptize n'umuriro you by the Holy Spirit and nubwo njye fire. mbabatirisha Yes, amazi I'm baptizing you with ariko water, uzaza inyuma but yanjye who shall come after me, azababatirisha he will umwuka wera baptize you with the Holy Spirit. kubatizwa mu mazi menshi Being baptized in water, ni byiza it's good. njya mbona n'ababatiza ku gahanga And I see those who do Nabyo it on the simbirwanya. forehead. I don't even fight that. ariko I'm okay with umubatizo it. w'umwuka wera But the baptism of the Holy aya Spirit, mazi Ezekiyeli this water yabonye that Ezekiel could see, urakenewe it is needed kugira ngo uhishurirwe Imana for you to have a revelation umenye about gukomera God kw'Imana. and know His mighty. twese amen Amen. umuntu yaba intyoza You might be an eloquent person. umuntu yaba umuhanga You might be a wise person. akamenya gutegura ijambo You might be able to prepare the word of akamenya God. gutegura You amateraniro might be able to prepare the gatherings akamenya of the kuririmba, saints. You can be a worshiper, a akamenya great one. kubwiriza, You can be a great preacher. akamenya ibintu You byose can know everything. kuko ari amahame y'idini Because those are the principles of ariko our abantu bakeneye religion. umwuka wera But people need the Holy Spirit marayika of w'Imana God. ari muri iri The teraniro angel of God is this kugira ngo church, apime amazi so he can measure the umuntu wese water. amenye ikigero cy'umwuka And you wera know the level of the Holy amenye uko Spirit. abanye n'Imana Know how you live with kuko God. Yesu niwe Because wenyine Jesus ubatiza himself, umubatizo he's the only one w'amazi who baptizes akabatiza n'umubatizo w'umwuka wera using water and the Holy Imana Spirit. ishimwe cyane Praise Jesus. haleluya Amen. mbese muri kunyumva umubatizo w'amazi ni mwiza The baptism of water, that's kandi good, nukuraho titire yo mu idini and it doesn't take off the title ariko of the abantu bakeneye religion. kubatizwa mu mwuka But wera people need to be baptized in the Holy Imana Spirit. ishimwe cyane Praise God. Yesu yavuze ijambo rikomeye muri Jesus Yohana said a great word in John 7:37 7:37. yavuze ijambo rikomeye ngo hari ku munsi mukuru w'ingando He said it was a feast day. kuri iyi minsi mikuru hari ukuntu abayuda bajyaga bibuka cyangwa abisirayeli On this feast day, there's how the Jews could celebrate, or bakibuka the ukuntu Imana Israelites. yabahaye amazi mu They butayu could remember how God gave them water in the bajyaga desert. bafata ibibindi They could take their pots. bakajya ku iriba kuvoma They go to the river for fetching. kuri uwo munsi abisirayeli bose bateranye On that day, all the Israelites could gather. hanyuma bagafata cya kibindi Then they take one pot bakakimenera ku ruhimbi and they break it on the pulpit. amazi agatemba hose Then water could flow all over. byabibutsaga ko That could remind them Imana yakubise urutare that God by the rock, ikoresheje Mose using Moses, Imana ikabaha amazi mu and butayu God gave them uwo water munsi to mukuru drink. w'ingando So rero that feast niho day, Yesu yaje mu that's materaniro when Jesus came into our ababwirira fellowship. ijambo And rikomeye he told them this great arabwira word. ngo He unyizera said, whoever believes in me, azanywa ku mazi meza don't drink on good amazi amara water. inyota Water that quenches si the aya mazi thirst. muvoma ku iriba Not this one that you fetch on nk'ikimenyetso the kigaragaza ko rivers. mwahawe As amazi a mu symbol that you butayu have received water in the mukamena wilderness. ibibindi kugira ngo mwereke Not this time abisirayeli of breaking the pot so you can ko tell the Imana yabahaye Israelites amazi mu that butayu God gave you water in the ahubwo wilderness. unyizera But whoever believes in imigezi me, y'amazi the y'ubugingo rivers izajya itemba iva mu of nda ye living water shall flow from Hallelujah, them. hallelujah. Hallelujah. byari bivuze ngo umwuka wera It meant God's Holy azaza abe Spirit muri mwe shall come and dwell in Pawulo them. yandika, Paul, as he was yavuze writing, ijambo he rikomeye said a great aranga word. imibiri And yanyu he said their ni flesh insengero is z'Uwiteka God's holy temple. umwuka wera The Holy iyo Spirit, yaje muri when he twebwe comes in us, ahinduka amazi he atembana it becomes water that flows. nibajije impamvu I was wondering why. Yesu yavuze ngo Why unyizera just said whoever believes amazi in me, y'ubugingo the water of the living azajya life atemba shall flow from kubera iki them. adahama hamwe Why can it stay into one amazi position? ari hamwe Water that is in one abamo umwanda position, it has dirt. abamo umwanda It has dirt. iyo amazi atemba When water is flowing, atemba n'imyanda it flows with all the umwuka wera dirt. iyo ari muri When the twebwe Holy Spirit is hari within ibintu us, atembana there's some things He hari washes ibintu away. atembana There's some things He umwuka washes wera iyo ari away. muri twebwe When He is within us, atembana ibyaha He washes the atembana sins. intege He nke washes the atembana weakness. amaganya He washes all the tugahinduka sorrow. bashya And we become new unyizera creatures. Whoever imigezi believes in y'amazi Him, y'ubugingo the rivers of izajya eternal itemba life, iva mu it nda shall ye flow from duhereze them. Imana icyubahiro Let's give God all the glory. haleluya haleluya Amen. uyu mugoroba niwizera Yesu This evening when you believe in Jesus, umwuka wera the Holy Spirit araza mu buzima is bwawe going to come in your life agira ibintu atembana and wash certain things in your Unyizera. life. Whoever believes in me, imigezi y'amazi y'ubugingo the water of the living water, izajya the itemba living water iva muri we will itembana flow from them to ibidakwiriye the rest of what is unworthy. twese amen Amen.
dukeneye umwuka wera kugira ngo We duhishurire need the Holy Spirit so we can have a revelation. hanyuma bya bintu bitandatu umwuka wera And yamishuriye the sixth thing that the Holy Spirit came umumaro talk to me, w'umwuka wera muri twebwe the importance of the Holy Spirit in us, umumaro w'aya mazi the importance of this water in us. kambivuge mu minota mike I'll nsigaranye just speak it in a few minutes. cyambere ubuzima buri mu mwuka wera First, a life that has the Holy Spirit, bugaragaza ishusho y'Imana aho turi it shows God's image wherever we are. haleluya Amen. ubuzima bw'umwuka wera God's life muri twe within us, bigaragaza it manifests ishusho y'Imana aho tuba God's image, the place where we live. ibyari bikomeye kuri Yosefu So what was hard unto kugira ngo Joseph, agaragaze Imana it was to show God. umusore w'umujene A young man, ufite byose byifuzwa na muka he Potifari had everything that Potiphar's mwiza, wife wanted. A handsome wibogari, man, good looking. umeze neza kubireba ngo yari umusore mwiza The Bible talks him about he was a handsome man. kandi kugira ngo muka Potifari amwifuze So Potiphar's wife, for him ko to biri kose desire hari ibyo Joseph, yamubonyeho indeed byiza he had some things that he had seen yari unto him akeneye that he wanted, that ntibyagoye she Yosefu desired. kugaragaza Imana muri Egiputa So what was hard unto ko Joseph? yari afite ubuzima bw'umwuka wera haleluya Amen. ntibyagoye Yosefu umusore mwiza It was nawe not hard for Joseph, a handsome man. murabizi turi mu gihe cyo gukangurira urubyiruko kugira ngo rwizere Imana You know, in the time of telling the youth to believe in God. abasore beza nk'amwe Handsome men like abakobwa you, mweza nk'amwe beautiful ladies like kugira ngo iyi you. si For muyishobore this word to be, for you to mukeneye defeat it, umwuka wera you need the Holy Spirit. Yosefu ntibyamugoye Joseph, it wasn't hard for kugaragaza him Imana imbere ya to muka Potifari manifest God before kugaragaza Potiphar's Imana imbere wife, to manifest y'abanyegiputa God before the Egyptians. byaramworoheye That was so easy for kugaragaza him ishusho y'Imana to muri manifest Egiputa God's holy image kuko yari in afite Egypt, umwuka wera because he had the Holy avuye Spirit of muri God. gereza When he came from the prison, umwami yaravuze ngo the king said, ninde muntu who is the right person ufite umwuka wera that has the Holy muri Spirit iki gihugu in this nation umeze nka Yosefu like Joseph? twamukura he Where can you find this Yosefu person? ntiyari yarize He didn't study ariko Joseph, umwuka wera but the Holy Spirit of yamwicaje mu God mwanya ukwiriye w'abize made him stood into Nimugira a umwuka position of wera, those who studied. When umwuka wera azabagenera you imyanya have the Holy ikwiye Spirit, is going to give you the right positions. Hallelujah. umwuka wera The Holy Spirit, azi ahantu yagushyira He knows where He can ukaba uri muri place you position in nziza a great position. umwuka wera The Holy si Spirit, umuswa He's not azi unwise. ubwenge ni He's Imana wise enough. umwuka wera The Holy Spirit, hari ahantu yagushyira there's a position He can hakwiranye place n'uko you. wubashye The Imana right one kandi place one as you ukabimenya believe God, and you ukavuga ngo know ni ukuri koko that indeed, kuko nubashye Imana because I Imana was ishyize mu mwanya obedient to ukwiye. God, I'm in the right Duhereze position Imana from God. icyubahiro. Let's give Him glory. biroroshye It's so easy kubana n'umwuka wera to live with the Holy Spirit, akagushyira mu mwanya and He ukwiye places you in the right position. nyakunda kubwira abantu I normally tell people nawe ngo umwuka wera that the Holy Spirit, si imbaraga z'ibivajuru gusa it is not the supernatural power zidafite only icyo zimaze that is useless, ahubwo umwuka wera but the Holy Spirit, akwiye kubana natwe He should dwell with us. akababwira akantu gakomeye Let me tell you something. wari uzi ko umwuka wera Did you know that the Holy Spirit, yakwigisha guteka He can teach you how to cook? ikibazo ni uko tutamushyira mu buzima bwacu The problem is we don't umwuka wera engage Him in our daily yakwigisha life. kwambara The Holy Spirit will teach you how to dress up. erega niwe protokole wawe Yes, because He's your protocol. haleluya Amen. isa muri kunyumva Are you getting this? haleluya Amen. hari umumama umwe waduhaye ubuhamya There's one mother who gave us a ahantu hamwe testimony twari turi dusenga where we were praying, aratubwira ngo yajyaga ateka ibyo kurya and she said she used to cook agateka umunyu muke kuko ariwo yakundaga and use little salt because that was her nakibwira ko wish. n'umutware we And she thought that's the same akunda thing umunyu that the muke husband wants. uko atetse The moment whenever she cooks, akabona umutware nta peta afite she could see the husband is not akabona interested rwose in the ku meza food. ntibimeze He neza could see that the husband isn't interested igihe in the kinini food. biramubabaza cyane That happened for a long time, and she felt ajya gusenga sad. abaza imana And she went for prayers and asked God. abaza imana nzira And she iki asked God, what is kubera wrong? iki ntegura ibyo kurya umutware wanjye Why do I ntabirye prepare neza food yishimye and my husband isn't interested in Umwuka wera eating them? The aramwongorera. Holy Spirit talked to her. arambwira ngo nkubwire She said, listen, uteka neza rwose yes, your cooking is nta great. nuko utagira And you really try your best. ariko umutware wawe But your husband, yagize ikibazo he has an issue cyo guteka umunyu muke that you use little salt. uyu munsi Today, kwishura ibanga utaruzi I'm giving you this secret that you Umunsi didn't know. nuteka, Today, when you cook, ushyiremo umunyu ukwiriye at least do araza kubirya na peti try to use the right Aragubwa salt. He's neza. going to be interested and kandi be urabona impinduka enjoying the food, and you see the change. arataha amasengesho She went home arayasoza and she had to conclude the ajya prayers. gukora icyo umwuka wera And she had to do yamubwiye what the Holy Spirit told her to Hallelujah. do. Amen. arabitegura
She prepared the nkuko food. umwuka wera yamubwiye Just as the Holy Spirit told her to ashyiramo do. umunyu And she uhagije put the salt that is abwira sufficient. umutware amubwira ati She called the husband. karibu ku meza You're welcome on the table. araza Then the husband came. umutware yegera ameza And he came to barasenga the table. They prayed. ararya yumva And biraryoshye he ate and felt it's Ariyongera. delicious. And he added more. He ariyongera added more. arambwira ati rero sheri And he said, you know what? nari naranze kukubabaza I really couldn't tell you mpamvu before. wabonaga nza ku meza nkarya kuriya The reason you could see me behaving like that on a numvaga table kukubwira ibintu bizakubangamira is because telling you things that are going, not uteka going umunyu to be on mwinshi your kuko ari wowe side. nkunda kandi utawukunda For you to use much salt because you don't nzaba like nangiza it, amarangamutima yawe I'll be destroying your mpitamo emotions. kukubaha So I was obedient kuruta uko nakiyubaha more than being obedient to myself. aramubaza ubwenge And wabukuye she he said, how did you umugore come aramubwira up ati with nagiye this? gusenga The man said, I went for prayers. umwuka wera The aranyongorera Holy Spirit whispered to me. ambwira ibyo And ukunda she told me what you like. reka mbabwire Let me tell you, nimubana na yesu mu when you buzima live with bwanyu Jesus in your life, umwuka wera akaba mu the buzima Holy bwanyu Spirit becomes in your life. azabahishura ibyo He's mugomba going to gukora reveal you what you're Twese going what you need to do. hallelujah. Hallelujah. umwuka wera ntakwiye kuba kure The yawe Holy Spirit doesn't need to be far from you. telefone yawe Your mobile phone, ikwiye kubimenya ko ubana n'umwuka you should wera know that you live with the Holy Spirit imyenda of God. wambara The dress code you umwuka wera have, the Holy Spirit of agomba God kuguhitiramo should choose for ntari you. kure yawe He's not far from kuko niwe you protokole because wawe he's your own niwe uzi usher. ibyo imana He ikunda knows what God niwe uzi likes. ibintu wakora imana He knows what ikishima to do and God is niwe uzi pleased. ibintu wakora imana He knows what to ikanezerwa do and God is ikavuga pleased iti of you. And wow he says, wow, mfite umukobwa now I have a lady, mfite umusore mu I have a rwanda man in Rwanda, akubaha and imana they're obedient to God. yubaha imana They're obedient to umwuka God. wera The Holy Spirit, iyo ari muri twe when He's within us, tugaragaza ishusho y'imana we inaha manifest God's holy image. munyikirize amen Amen. icya kabiri The second thing umwuka wera tumariye that the Holy Spirit does in our life, aduha imbaraga zo guhamya He yesu gives us the power to testify Jesus. ntushobora kumenya kuvuga yesu neza You cannot be able to speak about Jesus Udafite umwuka diligently wera. unless you have the Holy Spirit of God. migisha yatubwiye ngo migisha yavuze ngo Migisha said kera yiga primaire that back in days when he was in ngo yiganaga primary n'umwana school, w'umusilamu they went to the same school as a yatera Muslim ikorasi ngo person. yesu ni When he could mwiza start a chorus that Jesus is akavuga ngo good, genda yesu uri mubi then he could say the opposite. impamvu The tuvuga Muslim yesu person. neza Yes, we said Jesus that He's ni ukubera good imbaraga z'umwuka wera because they have seen the power of the Holy uyu Spirit. mugoroba This evening, umwuka wera nakuzaho may the Holy Spirit, when He comes to uzamenya you, kuvuga yesu you'll neza know testifying twese Jesus. haleluya Amen. cya gatatu The third thing, ni ubuzima bunesha ikibi tubuheshwa n'umwuka wera a life to overcome the evil, we are given it by the Holy Spirit of God. ushobora kuba mu isi y'abanywa inzoga You cannot live into the a word of the drunkard people. njye nabwiye abantu ndabwira ngo ibyaha ntibibiha I tell people that sins are not bitter. hari ukuntu twigishijwe ibyaha nk'ibintu bishishana biteye ubwoba You know, sometimes people told us sins are something that's so Ariko ibyaha scary, ntibibiha. bitter, but sins are not like that. ntabwo ibyaha bibiha Sins aren't bitter. ahubwo gukizwa But being saved no kwakira yesu and receiving Jesus, biraryoha cyane it's sweeter kuruta ubuzima bw'icyaha than a life of sin. haleluya Amen. haleluya Hallelujah. umva sinigeze nkora ibyaha Like, I've never did sins, ariko hari abo nabonye but I've seen people doing sins babyinjoyinga that enjoy babyishimamo them. akumva gusambana And they're like fornicating. atabikoze nta mahoro yabona They have to do it so they can have akumva peace. kubona amafaranga They're like having money, binyuze mu nzira zoroshye going through the shortcuts. akumva nibwo buzima bwe Different, that's their life. kubera hari indi migozi Because there's some rocks imuhambiriye that are bounding ariko them. nta n'ikindi kintu kiryoha Nothing sweeter than kubana na yesu living with Jesus ugakora icyo imana and do ishaka what God wants nta you to n'ikintu do. kiryoha There's nothing nko sweeter kubana na than yesu living with uri mu Jesus mwanya imana and the igukeneyemo opposite that God wants you kuko to do. yesu Because Jesus is araryoshye cyane sweet and kurusha sweeter ibyaha more than sin. yesu araryoshye Jesus is sweeter kurusha ibyaha than sin. niyo mpamvu That is twahisemo why we chose kumukurikira to follow Him. twahisemo We chose kumukurikira to follow Him. ntacyo tumunganya Like nacyo there's nothing compared to araryoshye Him. cyane He's very sweet and araryoshye sweetest. cyane Jesus is the best. kugira ngo rero uneshe So for you to overcome overcome the evil mu isi y'abanywa ibiyobyabwenge and utabinywa live in the world of people who use the drugs and mu you don't isi use them. y'abinjoyinga mu nzoga Be in the word utazinywa of those who enjoy drunkenness and isi you don't y'abasambana enjoy that. Be udasambana in the word of fornicators and you don't mu fornicate. isi y'abanyamashyari Be in the n'amatiku word of utarimo the jealous people, but you're not one of biragusaba them. umwuka It wera requires you to have the Holy Spirit. biragusaba umwuka It wera requires you to have the Holy kugira ngo Spirit uneshe ikibi so you can overcome the evil. cya kane The fourth, niwe uduha imbaraga zo kwihanganira ibitugerageza He gives us the power to endure what the tribulation that comes to us. nishaka nsoreze kuri aka Maybe I can even conclude unto this. haleluya Amen. kwihangana Enduring si umwihariko w'abanyantege nke is not a specificity of the weak people. aha good kwihangana
enduring or patience is not a specificity of the weak people, but endurance that God gives everyone so they can stand on the standard. They're on the standard that God wants them to be. You know, when someone is hungry, it requires them to be patient. When you eat and be also satisfied, it requires you to be patient as well. Who of you has it happened to? You don't have a way to sleep. In a short while you are hungry, very hungry. And you endure because you're waiting for food. But now you ate, you're satisfied, and it also requires you to endure that. They tell you need 30 minutes for the digestion system to go on. Patience, it is God's holy gift from the Holy Spirit. So you know, back in days, hallelujah, back in days you had a lady who went at Makuza's place for committing suicide, that people hated her. Endurance or patience, it's the power that we receive from the Holy Spirit. By that time you stand in the position in the bad life, a bitter life that comes away. You stand in the position and you speak the Holy Spirit of God. He tells you to endure the pain, what you cannot see today. Ibyo udafite none ejo n'ijuru barabiteguye. Bless, hallelujah. Iyo wihanganye Imana ikwereka ibyo udafite none, ibyo udafite muri presa Imana ibikwereka muri fitile, ikakubwira ngo humura, kubwo kwihangana uzabyakira kuko n'ijuru barabiteguye. Imana iduhe kwihangana tubiheshejwe n'Umwuka Wera, given by the Holy Spirit. Oh, mana we biraryoshye. Akanyuma noneho kagatanu. The fifth thing, Umwuka Wera niwo twigisha gusenga. The Holy Spirit teaches us how to pray. Umwuka Wera niwo twigisha gusenga. The Holy Spirit teaches us how to pray. Let me tell you the truth. We have lots of mistakes during prayers. Sometimes you pray for a black skirt and the Holy Spirit says that you need a red one. The Holy Spirit is our own protocol. Sometimes you pray for a mansion and God looks at you want to be in you need to be in an ordinary house. Sometimes you're praying to go in the USA, but God says that you need to be in Europe. That's an example. We pray. Sometimes you're praying foolish prayers, prayers that are meaningless. But what the Holy Spirit of God does, He edits. The Holy Spirit edits our prayers because He knows God's will. He prays into what God wants. He's the one who makes it meaningful. And He says, this lady, she wanted to mean this, but she means this. The Holy Spirit of God, He takes the small prayers, the little prayers that we have, even that are not even powerful, full of mistakes, and then He changes them, He corrects them, and presents them to God when they're full. And He said, that man, that young man, he wanted a brown girl, but maybe if you can give him the middle one, that would be better. Our prayers, they have lots of mistakes, but what the Holy Spirit of God does, He edits and corrects them, presents them to God when they are complete, and we receive God's what He has prepared for us, and we receive them. And when it has its own nature, it has its own nature, it has its own power, because it was prayed by the Holy Spirit of God. I wish you to have the Holy Spirit of God. I wish you to have
the Holy Spirit of God. Mani baho umugisha mu izina rya Yesu. May God bless you in the name of Jesus. Kandi uko uwo muntu ari bupima amazi. And just as they're going to measure the water, niwemere agarukira mu bugomba mbare. do not allow it to stay into the feet. niwemere agarukira mu mavi. Not let it to stay into the knees. niwemere agarukira mu rukenyerero. ahubwo ubwira umwuka wera. But tell the Holy Spirit of God ngo nyibizamo neza. to fill you up. ninjiramo neza. So you can be deep in the Holy Spirit and stand on to the standard of Petero Christ. yavuze ngo Peter said itiyeke iyo nsenga. that whenever I pray, ndasenga ngo Imana ibakuze. I pray for God to give you ibaha growth, amata y'umwuka adafunguye. to give you sincere milk, kugira ngo abakuze. so He can make you grow abageze ku gihagararo. and have unto the standard of Christ. Reka duhaguruke dusenge. Let's stand and pray. tubwire umwuka wera. Tell the Holy Spirit. tumwire ngo turagukeneye. Tell Him that we need you. turagukeneye mu kazi dukora. We need you at our workplace. turagukeneye mu miryango yacu. We need you in our families. turagukeneye mu bushomeri bwacu. We need you at unemployment. turagukeneye tukiri muri Afrika. We need you when you're still in Africa. turagukeneye twagiye ku yindi migabane. We need you when you have moved to other dukeneye kubana nawe. continents. We need to live with you kugira ngo tubane neza n'Imana. so we can have a great relationship with God. reka amazi y'ubugingo anembemo. reka mwuka wera bari buganza. iwe bingora bikambuza amahoro. imitwaro yanjye ndayigukoreye. reka amazi y'ubugingo anembemo. reka mwuka wera bari buganza. mu bingora bikambuza amahoro. imitwaro yanjye ndayigukoreye. bibwire data. bibwire Yesu. 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 Oh, Yesu. bibwire mwuka wera. mwuka. birashoboka ko hari umuntu waba ugira mu buzima. It's possible that you have a life ugufasha gutunganya ubuzima bwawe. and you need your life to be prepared. ushobora kuba umwubaha. Maybe you respect them. ushobora kuba umukunda. Maybe you love them. iyo akubwiye ngo kora iki uragikora. When they tell you to do something, iyo you akubwiye ngo do it. kireke They tell urakireka. you to not do it, you don't ariko do it. ukeneye umwuka wera nk'umuyobozi But you mukuru. need the Holy Spirit as the senior uramukeneye ngo leader. akwigishe kubaha You need Imana. Him to teach you how to obey uramukeneye God. kugira ngo akwigishe You need Him to teach you ibyo Imana ikunda. what God loves. kandi uramukeneye And you need the Holy Spirit kuko ariwe uzatuma ujya mu ijuru. because He's going to help you go to heaven. uramukeneye You need the Holy Spirit of God kurusha umubatizo wa Yohana. because you need Him more than the ukeneye baptism of kubatizwa mu John. mwuka wera. You need to be baptized in the Holy Spirit of reka God. dusenge. Let's come together and tubwire pray. umwuka wera aze mu buzima Tell the Holy bwacu. Spirit to come in our life. aturane natwe. Tell Him to come and dwell within kandi us. tumuhe ikaze. And let's welcome Him. Mana mu izina rya Yesu. turagushimiye muri uyu mugoroba. tugushimiye ko waduhaye impano nziza y'umwuka wera. kandi waravuze ngo simbasize mwenyine. ahubwo nzaboherereza umwuka wera azabumufasha. azabibutsa ibyo nababwiye byose. kandi azababwira n'ibyo ntavuze kuko azajya yenda ku bya data akabibaha. umwuka wera ahinduka ubuzima bwacu kuko nawe ari ubuzima. umwuka wera ahinduka ubuzima bwacu kuko ni Imana muri twe. dukeneye imbaraga zawe. dukeneye imbaraga zawe Mwana. dukeneye umwuka wera mu byo dukora byose. dukeneye umwuka wera aho tugenda. dukeneye umwuka wera mu byo tuvuga. dukeneye umwuka wera mu buzima bwose tubayemo. turi mu kazi turamukeneye. turi abashomeri turamukeneye.
turyamye turamukeneye. Haleluya. Turi mu mihanda tugenda turamukeneye. Dukeneye umwuka wera mu buzima bwacu, kandi ayo mazi atembe mu buzima bwacu kugira ngo twakire ubuzima. Bibiliya yavuze ngo ayo mazi yatembeye ngo ibiti byari ku nkombe ngo byakiriye ubuzima, ngo kandi n'ibinyabuzima biri muri ayo mazi ngo bihabwe ubuzima kuko byari bitemewe mu n'amazi masima. Uyu mugoroba turasenze, dusabye umwuka wera, dusabye umwuka wera, dusabye umwuka wera mu buzima bwacu kugira ngo atuyobore, atwigishe, atwigishe, atwigishe. Urakoze mwuka wera, urakoze Yesu. Turagushimiye kubw'impano nziza waduhaye mwuka wera. Turagushimiye kubw'impano nziza mwuka wera waduhaye. Mu izina rya Yesu.